доставка из суда суши. Здравствуйте. Алло, саламатсыз ба? Здравствуйте. Кешіресіз, мен сіздерде ақпарат білейін деп едім бұл ресторандарыңыз туралы. Сіз мені түсініп тұрсыз ба? Гастекпада? Кешіресіз, сіздерде қазақша сөйлейтін адам бар ма? Я вас не понимаю, к сожалению. Кешіресіз, сіздерде мен заказ тапсырыс берейін деп едім ғой. Сіздің атыңыз қалай, есіміңіз кім? Сейчас, одну минуту, я вам скину на WhatsApp. Кешіресіз. Вызываемый абонент не может ответить на ваш звонок.